Good afternoon, ma'am. Good evening, Thai. Sorry. Good evening. Ngasi dagi hawraga ethics ki hawsarage. Nahangi tawgena tawsabani adubu nawaga kay tawda ngamtre. Ethics ki se syllabus ethics se paper assembly paper 7 ni ko adu 250 marks ko. GS4 gi paper oidoini GS4 oidoini ko. Magi paper 7 ni paper ko last paper oidoini ko interview gi hemama aduga magi syllabus ne sida the UPSC the piba syllabus to makni ko aduda ida syllabus sida yarishe moi ko masda syllabus ai pazara ke ko syllabus hana analysis susam tang tau sida syllabus sida hai se kaino aptitude integrity probity in public life and his problem ko the solve a problem solving skill ko approach to various issue ida candidate ki aptitude che test to bane ko aptitude test to bane ada aptitude che kam lai ko adagi magi integrity kam lai adagi public life ta magi probity kam lai problem solving approach se kam phajana lai ko conflict ko face to mo tam na mana society da adu ko meda kai kamaina deal to ngam ko adu duga id broad oiba aspect ni ko mana sesta deal to ro se cover to ro se anana sesta point 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ko 9 topics lai ni ko 9 topics sida sige 9 topics sida 9 topics siga case study adi si me sige 9 topics to gi case study ga case study hai se hain kon ai am explain to sare ko but topic mapan lai ko tam ga da topic se topic mapan sida khoi gi UPSC da hang se question se ani thong na lai section A hai ba section B hai ba ko section A da na khoi gi 10 mark ka 15 mark pi ba question nga ta hang ko theory ki type to section A da na section B da na khoi gi kadau ga ra kan case study nga da oina tawi case study jina 25 mark pi ko adumaina question section ani lai aduna section ani makta sigi haiba pot se nga tane ba hangis theory question khuang du da mana da bai question khuang se khoi gi amada na 10 mark ka 15 mark pi ba question oi ba amada na 25 mark question oi ba ko adumaina question se ani thok to eba aduga 250 mark ni ko 250 mark ni sida ista 100 cross to ngam ba dui ta di am phasare mark se ko ethics ki mark se 100 cross to ngam yam phasare ko aduga karigumba mama andaki topper do 125 adumai phang mama ni ko topper do even 130 ga yong na yaw ni but to do aduga yang 1 ko ethics to 130 yo bai se do koi ni en to du se kaino 100 ti cross to 100 mark ti cross to ko ethics se yamna khang taraga di yamna high scoring mark ti oi ko haidi ahamada koi optional da na focus to ne mark se ko mark yam phang yai tar di optional da sa ba bi ba adu mathang da ethics se le ko adu mathang da essay le ni ko haidi effort ka se adu haidi ai koina effort thada effort siga ko jar ke thada effort siga magi result hai tar mark siga thada effort ka mark ka yengna ba matam na ratio se yam phajana phang ba se karai da optional da di koi even 300 over yo ya optional paper ani du da optional paper ani du da 300 yo ba se kaino amana 150 phang ba amana 140 160 ga phang ba da mai yaw ta ra ga di haidi paper amada 150 phang kalak ba se yam ti mark phang ba ni ko haidi akoi gi ethics ta 150 phang ba je ngam je ne ko adu na paper ani du da mark se automatic score to hon gadam ne manipuri si da ko manipuri se laithok ko no haidi optional manipuri lo ba kangu ai gi channel gi video kangu optional manipuri se laithok ko no ko aduga is in every question ko ma khumba ngam na mark to fasana quote pangam na ona gadam ko optional le adu mathang da ethics se le ethics se yamna padraga su khara khaktang paraga mark yamna high oina scoring to ba ya ba paper oi ko ethics da
110 guma phang taragadi yam thina mark se wangi ko yam thina wangi 100 ko sorry yam thi wangi adugi essay paper su ma wang phangna ba ngamdi essay paper su 250 ma ojini ko adu su ma yam na wang phangna ba ngamdi mi 90 100 almaina adu me ya da phangnai ko almaina di ngam ai phangba ngamna ba ai effort hadari ba photo ga pire ba result ga phajaba pona ma phangba ngamna ba gi da makani ko ai se hedi ethics ki kana to prepare to resa ethics ya na prepare to ga da ethics ki aina previous year question se question oina same to e ai kana da previous year question se aina ethics ki magi syllabus ngasai gi chapter mapan legi bido sida yung chapter 1 le chapter 2 le ko chapter 3 le hujik chapter 4 5 ko aduga 7 6 7 ko 8 ko aduga 8 fo ka tong man 8 ta loi punjan gre 8 ta ngasai gi last ki du punjan gre to code of ethics ya hoise besta wa culture charter season 9 ki chapter du ne 8 ta punjan gre ko pulapun na 8 chida loi punjan gre 9 chapter du chida punjan gre admaina tawroga question je sem chai adu duna ai si ki question me am jik je mathang khot pi sana je haidi tawthok che ba mutang ko ethics question beng se adu ni ko ai ngasi youtube video da tawroka de je mathang naina aina taw chu de je kai ne ba question je khot ba theory se tawba ya theory ki class tawba da di koi at least 25 days 30 days the solution ni ya ko but tawda bu theory do natte ba maru oi sai hierarchy ko theory se natte ha ba se kadi marang ni no ai sai hierarchy ba theory se almost koi every answer khuma matam da changi ba theory se only 20% mo khaktane ba theory changi se atai di kari no har kanda atai di theory natte ba koi khum doi se atai di koi gi kani example gumba quotes gumba ko adagi adu gumba na oina main doi ne ko 20% 30% khatane ba theories question answer ma khumba ngamda theory is necessary di oi yamna compulsory di oi ko haidi theory is chang da ba di yade but tawada theory nga ta iba yade theory nga ta ita di ma se phang de ko diff oi de adu na question se yare ge di diagram gumba ko adaga example gumba yamna hapa quotes gumba yamna hapa aduga comparison gumba yamna hapa ko connection gumba yamna hapa masijina hele ba mark se adu ngasi nei na se ko question mathang manaw nai na ai sigi question jik se nei na jara ke to ahama question ngasi gi question noi na ahama question je 2013 da hangi ba what do you understand by value ethics in what way is it important to be ethical along with the professional competent haba question je ngasi gi nei na se ko ai question me am jik je loina mak nei na ba ngamna ba kona jara ke ko ahamba masigi first video ina class 1 ko first video ina masigi question je ko foundation si yeng se ko foundational question sida koi gi what do you understand by values and ethics ko in what way is it important to be ethical along with being professionally competent 2013 da hang question ni ko masigi question je khumna ba gi da makta koi kari darkar le yung ko what do you understand have ne define have ne what do you understand have ne value ethics have se kaino have ne what do you understand to ano yung mana value ga ethics ka ani mak se piram ne ko kana gumba mana di question je khumdringai da masidi irai lai ko adu na question je part ani sui ko in what way is it important to be ethical along with being professionally competent this is 10 mark question ni ko hadiba 10 mark ki question se 10 mark question oi tara di koi gi 150 words oi ni ko 150 words tapi den 150 words oi tara di koi na page lapun na ko page ani gum da dum shan be ani ko 150 words ko page ani gum da dum shan be ani or page ani ka dang page ahum da ithoke chai aina page ahum budi pire aina ko ado page ahum ja I horen irake mayam puni yeng se aina iba mong do ai chu matam thar ge ige
time factor sidi yamna important oi ko haidi khange na even nangdra di kai kanan aduga asdaista si question cha han digest service what do you understand by the values and the ethics swana tam hangi ba adu tar ni tam se hangakpani na foundationally akoi values haiba gumba ko ethics haiba gumba terms ethics values haiba gumba ethics haiba gumba aptitude haiba gumba ko adagi ko attitude haiba gumba ko adagi kai haini akoi gi compassion haigumba ko compassion haibagumba integrity ko integrity haibagumba haidi term ma'am am leidana ko kanoda UPSC ethics ki term ma'am ngasai syllabus da yawa term jing do syllabus da yawa term jing do at least magi definition table amakhak semaga thambiro aigi di thamme ko definition table laire aigi di value haraga aigi value gi definition thamme adugi ethics haraga ethics ki definition amamam ani shuba yai but amamam degi amamam de dum phada ba yadramina nangna base ne na khanchaba pot amamam di thambiro ko ai pai khada season na bagi damakta ko adun values ethics ko sije thambiro table lama sembiro maside hauraga sigi table sida ano definition sing sam ha pa yar ni ko values ethics ka haiba sing sigi mai definition sam yeng se ko sigi definition sing se kamai tau se ge adi ai sigi question sigi oina adugi ama sembiraga thamgro asi madi sigi question sigi khatangi suna te ko foundation ni ko gi term sing je hangni ha beduma nang khangoro aduga hojiki question da hangi ba question da ina masa value ethics ha be se definition ma pirani be se ko definition pirani di mayam khangara mani ba ko adubu 10 mark ki question oi bani na part ani se amana 5 mark yo hel si amana si su 5 mark yo hen doini oi tar ga definition ka piraga 5 mark the definition ka piraga akoi kano to ya bra ne definition ka piraga 5 mark phang ba ya ga do ne ya roi ko aduduna adugi logic tu ta khallaga understand hai bani ba dusu oi tar ga values ke ethics ka se explain to no ko na ma dam da ko example gumba ko value oi se kaino hai do example gumba piram da ba ya roi ethics service kai no adugi example guma piram da ya roi aduga ani mak se pula puna hairam ma badina value service ga ethics service ga kari mari leine ko value service ga ethics service ga kari mari leine adu su value versus ethics kari mari leine ko amaga mari leina bra ko adu su khang da ya roi adu su important ne value service ga ethics service ga adu su hap da ya roi question just hagatli ni ko ina aduna 5 mark people question ne haisa taraga so 5 mark people question ne haisa taraga so koina khumakpa matam dadi value gi definition sima sida pirani ba ethics ki definition ne sida pirani ba aduga kadoba value ga ethics ka gi relationship to or value ga ethics ka gi example or relation gi diagram guma like diagram guma lai taraga di diagram guma happy ba ke shukai de ko aduga value ga ethics ka se kari maram gi haidi akoi gi mari leinari sigi maram hai tare ko magi mari leinam sigi table si yong ko ha pe yari se diagram ha pe yari relationship ta kya ra de or table ha pu sai table haidi value som de irani ethics som de irani adugi table lama difference ta pa table lama ha pu sai ba adigi value ga ethics ka gi mari leina ba quotes ma sa ka sa hapsan ba yai haidi value ga ethics ka se quotes amana ka tak taraga di aduga mabani gi relationship to tak pa example ka to ha pe ya ko masi punamak se note to sem to oga thamoro haibadi akoi gi ngasai gi definition gi table lama di leirani dana ko definition gi table lama akoi sik sem ani ko syllabus to da yaw tam jing gi definition gi table lama sembirani adugi definition gi table to da example masam sa amam bibirani ba ko aduga tam do kai guba moi kun tra muk ti shuni ba tam kun tra muk tu gi mabani gi relationship ta pa example amama haibadi example na jaga quotes gumba example gumba adugumba relationship ta kai tare diagram gumba amama happy ramu table du da ora suna jaga relationship ya moi ko relationship tara kun de tra ngam te gi heloi ko haibadi music values ka ethics ka gi relationship ti leire dana music koi taw dore dana atopa relationship adum hanga pe ai haibadi
some prepare tawraga thamhoro ko values ethics kasi adum prepare tawba yai yam ka haina prepare tawrunu the foundation basic oina prepare taw ko yeng asi ko chadaista answer se khumba horase question ji ki first part se han naina gi se ko aduga second part se mo naina rakse ko 5 mark ki question se khumba namnaba honaba matamda koi kari kari darkar le habda ai haijarake ahamada koi gi answer je khumnaba honaba matamda approach ta haijarake ko approach koi definition se man yam darkar le definition se kana gi definition oitoino se value ga ethics ka gi aduna aina ha definition se table lama same to ga thamo definition sa hana darkar le definition se koi gi di values hana hai ra ko values ki definition se hai ga hai tar ga di koina value se koi gi kano gi latin word gi la pani ko latin word valero hai de latin word valero ki meaning se kaino har kanda word hai ko mamal hai word ko word gi la pani valero hai se ko amagi definition se mi me amana piram me amale ko definition khara piram di magi values ki definition se exact definition se mi na piram definition khara like devi na ka piram ko lai ko devi na ka piram me definition se kaina kana value have se values are in that ko human seek to realize in this conduct in their conduct I explain taro ke ko hana definition sin sa pigi ke dewi ne ka piram definition ni sise atopa mi am so lai Milton Rocky ka na ko Milton Rocky ne ka piram lai adu haira gum se atopa simple definition id sigi kano je kaw gre haira ka su simple definition ama so lai ko simple definition se kamaina phani adu so haijara ke ko kamaina phani simple definition se di aina sagat chawani ko ase se word khara ka tani ko mental construct mentally sagat chaba aba ko for behavioral regulation behavior se same na bagi damat behavior se phasahana bagi damat ta mentally akoina sagat chaba wakhan hai tare mentally akoina sagat chaba potoni ko natcha haraga sinatra so kogi mentally sagat chaba meanings rule duni ko natra haraga so koina set of rule natra standards or rules of behavior gi rule duni akoina sagat chaba kogi standard oiba behavior gi rule myam do adu du koina value ko habedi kaino akogi value system se lai taraga di akogi behavior se value system se na tae aigi value system se am phazaraba adoi taraga di aigi value se am aigi behavior se am phazaba aphaba oitoine example lam ka hairake ba ko akogi example kano gida example lam ka hairake ba example sida honesty ko honesty se value am khak me nang se honesty se lai taraga di mi khudimak ta nang se oidaba ngang aroi mi khodima ima papa do ogera oza do ogera nangi behavior se oidaba ngang da basini honesty se lai taraga di nangi behavior se kaino oidaba ngang da ba ha se behavior se oitene compassion se lai taraga di nang awa na se ubu ngam maroi mateng pang na halani adagi nangonda value system se well have a value system se lai taraga di nang se paisa yam paning ani paisa paina bagi da buda thabak se ta lai besang torakani se value system se aphaba oiba ya phattaba oiba ya value system se da everything phani have to lai ti because simple definitions but I give behavior the value system na di tak to ne compulsory message ni I give behavior se ai aphaba pambe ai phattaba pambe ai
ai darkar ta de ai behavior dubu behavior ai behavior dubu ai behavior du uthore ibedo adu dubu control to ri bese kanana no values it ani adu na ai na hai ni se set of standard rule of behavior se bo koina kogi value ko adu hayeng parikha da kari ko ningsing tara ga de ai gi wakhan de ningsing tara ga de dewi hoina ga pi ba ko atopa mi se leiri ko dewi na ta ba atopa mi se leiri or kogi roke hena ko roke hena masale sigumba na pi ba definition myam ma le ko sigumba se oina pha ba yai ko sigumba se phasal tara ga di parikha da su unique oi ba answer ba di oi ra ni ba unique oi ba answer meaning di kogi kaya ni answer pi ba matam da mayam ga mana da ba doi tara ga di oza se ne hena mark pinning ba oi doi ni da mayam ga mana ba mo na tum pi le tara ga di kogi kaya ni unique oi de ba answer se unique oi ba mu di chang ni ba kogi che mayam ma yeng ga doi oza se na du na che mayam yeng mo nam da ai ga answer se unique oi tara ga di oza du na mark pinning ni da na ko adu gi su khara khan ga dam ni hoi adu du na divert to ha ba di na te ko du du ningsing ba se ai gi paikha manung du gi consider ha di ma gi paikha manung da oi ba film du gi matung ille du na ningsing draga su simple definition ai gi yamna lai thok pa definition se asi je si kha kan khang ma da dum ya re na khale ko value le definition sigi definition se de ama ka tani khan du ji ko definition se da ai henjen na ha pu ba gi darkar ka su ta de answer ko ma ta de definition se ama ka tang khan doi ni adu ge example lamaga example se hapam dru sai ko definition pi ba de hap na de okay definition atopa ama hai ta ra ga di si definition se de le value gi definition se de le ko aduga definition amana kanano ethics ki definition ethics ko ethics hai jena kaino hara kan ethics hai se krai de la ko hara ga di greek ki word ethos ta gi la ko ni ko greek ethos ha la ethos ha de gi la ko ni greek ki ethos meaning di kaino hara kan da koi gi character hai ba ni ko mana character natra hara ga na habit hai ba ni ko ethics ki di greek ki word ethos ta gi la ko ni ethics hai se ko ado magi asemagi magi definition se simple definition ba hana pirege boko formal definition ma di lei but simple definition ama ka hana pige simple definition se da yawa de ba part sin chai harake boko magi definition se da simple definition aina simple definition ai je si di pha ba da lai ga da ba pot ni ko simple definition da yaw du se kai no har kan da koi gi kai hai ni study of human action miyoi bana tawba thabak se masi jibu study tawba jibu koina ethics hai ko aduga human action do study tawrani aduga kana kari lani point of view lani point of view POV harage ko point of view of right or wrong hadi ngasai thabak to tawba ai human study of human action hai kano ngasai sigi human action aina tawi ba action se sigi human action se masi se right or wrong habedi koina point of view da masi ai gi point of view da kare chumbra lanbra kaina khangtok na ba ko si khangtok na ba ko adugumba human action se da tawduni study of human action ni kadoba right or wrong se khangna kana tawgada ba kari kudamana harse ai gi wakan jida thaba amadi tawninge aduda ai gi perception jida aina tawninge thabak se kaino right or wrong ai gi POV da di right or wrong se ai isa gi ama le chatuni ne ethics da ai gi ethics harak to ne ba adu tar ai gi ethics da di ai achum ma ji tawdra aram ji tawdra ka ha ba gi decision making ama lak to ne this decision making to adu du ne ma hani study of human action kano point of view of right or wrong ko natre haragana kari ko prescription sigi harba pot sing chalo yaw ga dabni ko prescription
of what to do. What to do. Kari ai kari thabak tawdoino right or wrong se aina khangani ba aduga kari thabak tawdoino ai achumba di tawni dana arama di ai tawroi dana ko ai gi ethics na yaba di achumba dune achumba do tawdabane arama di ai tawni dana adudo ai gi perception dane aina chumme khanba potune ba aina tawduise adoi taragadi ethics na talaka doine ba aina chumme ba pot lale ba puttuda ai gi ethics ai haiba ethics ama leijaiba adugi ethics tuna talaka doine ai sim ai masi lale masina chummi masina lali masina chummi ado hairaka doine point of view ne ba aduduga ai gi human action do ai gi tawgada thabak to adudo tak doine mana prescription of what to do ko aduga adugi mana result su tae ko regulate kari regulate result to regulate to aidi chumna tawragana chumna phangi ko lana tawragana lana phone da phangi and kari aigi life se karom da satkani ha se ethics na aigi ethics na tae aigi ethics na kari gumba yam pha taragadi aigi punsi da mai pak pa oirakani ka ha se mana tak to ne and the result ko regulate result and the direction of life isam sam harabada aigi human action se study tawre human action se kamaina study tawno haragadi human action se tawdingai da aini han hamada right or wrong se han khalladi adedi right or wrong khalla kanda achumba da tawrage na ai prescribe tawjarani ai achumba da tawjarage maduduna kadore ai achumba da aina tawgiba thabak tu gi matung ina result la ani aduduga aigi life se nungaibra nungai tabra edi happy oibra oidabra nungaibra nungai tabra awa pham tabra success oibra oidabra adu meyam do kanoda ethics da la ani ethics lo yaur ani ko aduduni ma ni example kano atopa kano na ka piba lei ko aidi gandhi na ka piramba lei gandhi na ka piramba lei gandhi ji na ethics ki definition na ka pirami ethics ko ethics is the basis of all religion more like a quotes ko mani ko all true religion khudima ki basis se ethics no oya have ethics na loin sagala pa ngata ne have religion se adigi Immanuel Kant na ga se kari koi ethics se kaino ethics is the science of duty ka haram me ethics is the science of duty si hairiba pot khudimak se science of duty ka hai se what to do have se duty du ni dana adu du ni ai na ni se loina ma yawe ba ai nga sai definition se loina ma yaw dura bani ko adu duna ethics have se kaino ai di a study of human action ni ko study of human action je badi ko aduga from the perspective POV hai sai perspective hai sai from the perspective of right or wrong ko and amadu duna right or wrong ko adu duga kadaudiba regulate result aina nungai hange wahange habado regulate tawdoini khotoini sini ko sidai se yare definition se ado ame ekta hairam bayai ko haidi definition se ama kaktang sidagi lokhatlo Immanuel Kant hairam ba oikera any apa mama ethics ke definition ama lokhatlo definition ama kaktani ko lokhatui se magi example amani ka piramge example se kaino example haiba magi ethics ke di example haina tongana direct exact oina leite madi ko koigi ka ani example da koigi medical ethics kain lei ko medical ethics habi kaino koigi 3 deals ga yawado hippocratic quotes habra aduga to the medical ethics ni ko ai darsu nadrasu ai haksang aina kano taw taragadi anaba mu lei taragadi layengba ko inimi bo layengba itai inimi bo layengba legal ethics ko legal ethics ai se court ki mi mo taragadi ai gi client to ana marale bo taragasu aina defense tawna honaba legal ethics ka ko adugumado ethics ai ba se poche lei taragadi ai gi thabak to aina chummi aina khanjaba thabak to aduduna aidi dominate tawraka doini aina chummi na khanjaba thabak to adudo ina tawidoi ko yani ko sidai se
definition later ko definition later ko mayam na di question sigi first part se sida loire ka in khalam doine no sida ida loi ba yade ba definition hana pirani so definition se piraba matung da ko definition se piraba matung da ko definition se piraba matung da akoi gi comparison amakak ko comparison or difference sai tare ko no non sai haini ko n u a n c e ko nons and a difference masi jim chu nei naram da ya de hekta koina jam law na dang law na chung kaino da adi next ki part da chung jalu ya de kaino di 5 mark ne ba koina e du se definition masa masa ani ji e grani aduga magi khenaba manaba leitaragadi ko khenaba manaba leitaragadi akoina madudo torongadaw neba adi yung ko ai hajarake ethics ina kadawi akoina values ina kadawi values influence ethics ko value ga ethics ka gi mari du ni ko sigi nouns and difference ta harak to values ina ethics se influence tawe ai hairake ko values ina kamaina ethics se influence taw doino sai hajarake ko ethics ina kari ta kani koi gi ethics ina kari ta kani koi gi kari ta la kani har kanda moral principle do tai moral principle ai gi ko moral principles ki matung ina ne ba akoi gi behavior lagtois ko person ki behavior se ai gi principle do matung ina ne sa duis personal behavior ko person amagi behavior se ko adagi ko aduga sigi ethics se sina moral principles lagtoini moral principles sina person dagi behavior se lagtoini ado akoi gi value dagi sigi ethics se akoi gi value hai di kaino akoi gi value dagi ma se derive torokone value dagi ethics se derive torokone ethics is derived from the values dagi akoi gi ethics se lakpane ko aduga ethics se kaino ko ethics se kaino application of values ne values is bo akoina practical oina tawba se sijubo akoina kano ne koi ethics to ne values ibo akoina practical oina tawba koi ethics ne khudamai na ai gi ethics se kaino ai se doctor amane khala se medical ethics na trying on sa se medical ethics ko medical ethics ama lai medical ethics ai gi moral principles de kaino me khudima help to wives moral principles se helping everyone medical ethics as you are helping everyone ko helping patient has specifically as helping patient khudima se help to wise ai gi kano ne helping patient ne ko medical ethics se apply to rokte ne value da kamai ne torani khogi value se the medical ethics they of the helping patients in higher medical the application to rokte ne ko application of kari application of ethics to ne ba so ko application of medical ethics ta ai helping patient ne aina patient se help to ga taragadi aina patient se help to ga taragadi kaido diba aina patient se help to ga taragadi ai kind oi da badi yaroi natra value do kind oi bese ne aina mi ma help to ga ai kind di oi dre adu ga help to ba ga tro yaroi dana kind na oi ga da me kindness hai bese value ni see adu dana ga di mana apply to rokto se kaino application ma medical ethics hai bese aina maintain to ga aina chumhan ge medical ethics se phangan ge hai taragadi ai patient ma help to da ba yaroi ko patient do
kari help to gai taragadi ai kind oida bayar person dagi behavior ne ba kind se kind na oiba hai se kaino value ne ba magi kindness hai ba value se dagi kind na se la pani kind oiba hai se kaino kindness hai ba value se dagi la pani ngasai hai dro behavior se human behavior se value na ta e dana ko she se value se kindness oida badagi ma se kind ori personal behavior se ta e adu kari maram gi ma na tai do ai medical ethics hai ba lai gi bai ne shi ni adu duna ai gi value systems dagi ethics hai se derive tarapani adu ethics hai se kaino ai gi value system do sijina badagi ai di kano se dagi sijina badagi ai se kano di value system se sijina badagi ai gi medical ethics se la ki bani adu duna medical ethics hai se lai hange hai taragadi ai value se thabak on thok pai ta ai medical ethics se ai hai khang ba ko ai je doctor oireba ko ai je doctor oireba ado doctor oiraga su ai medical ethics khanga ga su ai kindness medical ethics se apply tawdreba kindness oidre kind oidreba patient ubada je question cheleba ai mateng pangindre paisa ka tang khalleba ado taragadi ai value du medical ethics to hai khange hai taraga su apply tawdramina kind kano oidre kind oidre aingonda leba value di kaino adu daida greedy oiba paisa pamba wealthy well pamba paisa pamba value du di ai lay ethics tadi ai medical ethics oidre medical ethics di laitre but kadore value di lay value du phatta ba value oiba kindness ba value du lay ta bai wan adu na kindness ba value du lay ta taraga di ai harake medical ethics oire ba ma se but tawado ai medical ethics application se taw matam da ai kindness gi mo ta ina greedy oiba se oina tawre greedy oiba se taw taraga di greedy oiba se na kari dawrani helping others se not helping ko question che ma da lani aduga ai gi personal behavior se kai oina da gani greedy oiba se di my ai gi personal behavior se kari oina ko gi unkind oiba rude oiba adugumba behavior madala ani root oiba kano madala ani aduguna value di ekoi leiba yai ba adugu ethics di ai leiba leita ba ba se idi leiba ba se yang wai ba ethics leiba ba se mi amana ethics leiba ba se amne value di ai phat phaba leigira phataba leira value di mi kudim ta leirangani ba but tawadugu ethics tuna maram oira kanda ai gi value se aphaba phataba do la han bai wari ne medical ethics se kai guma leita taragadi ado greedy oire toine ba medical ethics da ai gi value se ta e phajaba ai gi value se medical ethics gi phajana sisina badagi ai gi value system se aphaba value system la e ado maina tawraga mabani je mari leina doine habidi value ge ethics ka se maina mari leina doine ko ado sigi diagram se khara adi aina suru badina shangire adu sigi diagram se diagram ma sa se dum hapsalam be ai ko aduga kadoga hara kanda ethics ka kainoge gi difference so hairam ge ko ethics ka difference hai tare definition du na magi difference ama delay ni ko ethics ka value ga ko ethics ka value ga gi difference ai haijar ke madi ethics ti if uniform oye madi uniform oye mi khudi makta ethics ai se medical ethics hai tara ga mi mateng pang ma sine mi mateng pang sine patient ana ba lying ba sine medical ethics ai ko uniform oye india da su medical ethics ai ja du du ne asia da su adigi kano da su mi khudi makki mani gidi values aduga values di different oy kanagumba khara na haidu ne ba aigi kind oy be se kanagumba khara na di laitarai da mate pam se kind ne hai kanagumba khara na kind oy ba se kaino aigi leijaba aigi apam ba se thadok ba se kind oy ba hai kanagumba khara na haidi different oy different from person to person de matu ille ko person de matu ille values different oy
ko kanaguma kharana value se aina adu pami hai kanaguma kharana aina adu pami hai kanaguma kharana ma se risk oil hai risk oil be paisa pai ba car pram le se ma gi value system ni risk oil be kanaguma kharana haksang pha ba na de yak ta se ma gi risk oil ba kanaguma kharana adu do oina atha han de value system se ma na de adu duna value de ma khayam policy ni ko adu duga ma gi kai hai ni ethics ta atopada kai do ga kan result thena khena ba khara chulai result kari result haire kananda ko morally correct oi bado sina pi morally mi na chumi hena khanja bado morally correct oi ba ko natraga or incorrect oi base mana pi ethics na pi masi si tawro masi tawse na chumi masi tawse na lali ha base morally have the mayam punna makna yana ba ko masi se kanana pi ethics na pi value di kai dawra kai na value se yong ko ai ngon da value le ai huran bai value am le re ba ko greedy bai value am le re ba adu ta ga dai huran bai ne chal se dum chala ke ni si si di correct incorrect kai im le te ba phatta ba le ra ga di correct incorrect to su dum taw gi ne apha ba le ra ga di apha ba su dum taw gi ne value system se da di apha ba phatta ba kai im le te ba mo de di ko ngon da di value ai se le ta ra ga di value se da di question ka ha ka ne what we want to achieve what we want to achieve ko aina achieve to pa ma se kari no aina question ha ka ne man greedy oi ba gi value system se lai ta ra ga di ma paisa da pa ma ka ni doctor do paisa da pa ma ka ni de patient do de paisa long na ba hon ra ka ni la yang ra ethics medical ethics se lai ba oi ta ra ga di ko medical ethics se lai ta ba oi ta ra ga di ma value system se phatta ba value system oi ra ni ko correct incorrect sama na tak to ni sini ai ni adu du ni ko nga sai de ge na hazari ma'am jing se ko adu du na sidegi result se kana ta kari tare har kanda ko chama kak tare all kari so ista ko chama kak tare all ethics ko all ethics are values ethics ko nimak se values ni ethics ko dimak se values ni ko medical ethics oi gera values na tani du su ko ado ethics ko dimak se values ni but all values to ai hai ba dum sa all values are not ethics chumilali adi chum achum so aram so oi bisi bu adi greedy oi ba si bu ethical oi hai ga to chummi hai ga tra ba greedy oi ba si ko hai roi ko aduni example oi nai hai ra ke bisi gi example oi na child marriage hai bisi akoi gi kano ne value system child marriage thai ne de gi akoi gi india da child marriage se dum chana da la ko hunting guys se thai na mamang da akoi gi ning thau jing se hunting to bai se ma gi value system hunting yam to ta ga di ai se yam phaba ning thau ni na khanara mi ne adu value system ne ado ethically phabra ne sanga hat pe phabra ba patriarchy se akoi gi value system ne thai ne digi hora ga akoi nupa ai sina dum mang khara ga dum nupa ai sina ngama ga dum chat ka da ne se patriarchy se asi se ap kano ne value system ne apha di na te da ne se ethically phabra di ethically moi se phatta ba nga ta child marriage hunting patriarchy ai se ethically phabra phatte ba adu na all value system se ethics oi be di ya de ba aduga ethics oi be hai ta ra ga di all ethics ko di mak te value system oi sini ko ai na ni se ko ya re se de sa loire second part or se second part ta mula ko si first part lore ko first part se aina ha do definition khaktang piram badi phajadi ba ko what do you understand by values and ethics ab se the definition ka khaktang piram badi phajadi akoi mabani gi mari leina ba sida da aina ta mi se ko mabani gi mari leina ba do sida tai ko aduga mabani gi difference to ta mo ko khang da ra ga di paikha manung da khang da ra ga di difference to ta mo aduga conclusion masam so hai pe piram basu yai ko sida conclusion masam ha ga di si yam phajaba quotes ama haptum hapsalam basu yai so answer do unique su oirani ko deep su leirani example su piram abdina deep su leirani aduga
is in every point khudimaki example piramamina I do isana je khangi haina declare torombaga chap mane ba khanga su khangdra so example pirambasena I se khangba malhandui ni ba ko aduduna exam point of view da yenga si sumaina definition sumaina khumba sumaina ko tawse si se yam phai ko second su bada koigi kari haini live second su ba second part ai tare ko second part se ai sini rakhe second part udre second part se dana kari second part ai do importance of being ethical and professionally competent sisi syllabus tadi hobo syllabus part yaudi ko aduduna sigi se ahamba topic oinadi topic ki question oinadi nainaroi but tawda sum naina salamase ko sisi kona tungda su nainarakini ko sisi kona tungda su nainarakini ko yeng si ko importance courts kara lai se daisa courts kara lai habedi kogi professionally competent hai se kain professionally competent hai se what do you mean by professionally competent si hana khang se second part of question professionally competent hai de kain koi professionally koi government service ama taw matam da ai je professional oi ba yamna professional oi ba de kain aigi order aigi duty do matik chana tawai natro duty matik chana taw dutiful oi ba ko ai order in army gi type da thabak tawba professional oi ba ko emotion da chattaba ko ai isa da mangja taraga su thabak to tawna ba losan na ba ko na ba ko adu gu bedone tasena haraga di khoi se integrity lei ba dune integrity kadaba integrity lei ba adu dune gandai ko ethics ga integrity have do gala ko aina sai sabado definition me am do io integrity ki definition yara kane ba ko adu duga in ethics have ga integrity ki relationship ta leba quotes kara sudum io ethics ka integrity ga kari relation lei quotes ka to aduna quotes ka se naina ba matam da koi quotes se koi kayani relationship ki quotes kumba phajal laga dum thammo ko sig ngasai da su sig ethics ka kari haini ethics ka ngasai gi kari values ka ethics ka gi magi relationship ki course masa ma sidai sa thol idna all ethics are values but all values are not ethics kind of thol ise shumai ta udana sigi su importance of being ethical have say ethics have siga kari gano ga relationship la kri this paisa ethics have siga professionally competent have kind of integrity diga ani dugi relationship to neba la to this lista question je adu neba habadi ethical su oiba professional competent su oiba I will say kaino hangmane important su kaino na hangmane coach sama ana hai sarake ko coach sama adu duga mayam se khangni coach da hai sarak to se kaino ara kanda integrity ko integrity without knowledge is weak and useless but knowledge without integrity is dangerous and dreadful kudong tinihai I have any contract see integrity ka knowledge kagi slaisa I am kanoma integrity without knowledge is weak and useless but knowledge without integrity is dangerous and dreadful hai se kaino to hana yin se ko integrity se hana define taronge ko
ethics te mamang na define tawre ko integrity sa among define tarongge integrity have se kaino hay to define tarongge integrity ko integrity integrity have di kaino har kanda khigi kedoga har kanda obligation ne obligation have di ai tawdaba yadi have to ko obligation or public service simple definition ko ai why nahi obligation ko obligation or public service aman tawba matamda tawdaba yadi na khanbado ko service above habidi kaino tawdaba public service to tawdaba yadi above kari aigi above one's own interest aigi own interest agi aigi kaino dona hai na aigi thabak to ne important hai ai sa so ju ko kai de na khanbase masi ju ko integrity hai ko masi ju ko na being professionally competent oi ba hai jin se masagi question do lai ko se definition de yaw re ko being professionally competent to being professionally competent integrity le bizibu akoina professionally competent oi ba hai aduna duty se ma fulfill tawna honora kani magi mangon da piba duty se fulfilling duties and responsibility civility ko aduga kadoba honesty lebagi suneba mase validation of honesty ko honesty ko aduna kadoga hara kanda masina ngasai dige aina haisari se adi ethical oi bai se kaino hara kanda integrity se integrity le bai se kaino professionally competent oi basine ko aduga mo ai kano do mula ke ko koigi sing ngasai sigi integrity without knowledge se is weak and useless se explain taro ke ko integrity sida le ko definition se aduga masigi example ama ai hara ke ko yung ko man haning se integrity without knowledge is weak and useless ai se kaigino integrity without knowledge is weak and useless ai se kaigino ai hara ke integrity di leba ko integrity di leba without knowledge ying se ko without knowledge ma is a part ani khang le ko integrity without knowledge ke example am kha pirak ke kare person lama le nupa am le ko person ko with no knowledge of RTI था से RTI की एक से की मतंग से माँ से कहीं खंडरे नुपा में ले RTI की मरम से कहीं खंडरे but माँ दी but with no knowledge of RTI एक but have integrity of को करी fighting corruption दी माँ fight तो बनी है ना माँ मखा का चिकतना को मखा का चिकतना माँ से लाव खोंगना का तवे नुपा से but कदवा माँ knowledge से लेते हो RTI था ना वही knowledge पाव लेते हो दो इतार के दी माँ की integrity तो काना रिपो काना दबरो हाँ आई corruption fight तो दुनिया है अदुगा RTI था पाव हाई ततार के दी काना रिपो काना दे अदुगा नी integrity without knowledge is weak and useless है but knowledge without integrity is dangerous and dreadful है देखो देखिए knowledge ले रहे को knowledge without integrity हम यहीं से को integrity को knowledge दी ले रहे मासे integrity दी ले रहे like बिल्ला दे को like दुर्योधन हाई ने बा मोइसे
hayreba moise kari hayde hayeba moise lairikti le knowledge le yeba moise kado ya moigi knowledge so phatta wadi sine integrity magi tawgada ba thabak da season na deba ko masidesta ai hierarchy ko masigi integrity hariba pot se this integrity hariba pot se kogi being ethical oibdone professionally competent haisina knowledge le bisine ko gyan tabra being ethical haisina kaino masagi integrity without with knowledge haise kadoga rakande integrity without knowledge haisina professionally competent haisine hadi professionally ma se sorry no professionally competent habidi kaino knowledge ti le mas go but ngasai ko point number 1 or sila yung ko integrity le ba kaino obligation of public service above one's own interest being professionally competent habidi ko fulfilling duties and responsibility and validity ko integrity aduga knowledge yaw da ba integrity du di useless or knowledge yaw lairaga integrity leitabaduna kari billaden hoy gum durodon gum tare adu taragadi meaning se kaino hara kanda animak se darkar le integrity both integrity ko adu duga ethics ko ethics su darkar le ethics se yaw daragadi chumilla le habu khangaroi ba yan dabra chumilla le habu khangaroi ba knowledge le raga su ma do integrity leitaba kawe constellation integrity ama chalai gara ethical hai ba ma chalan ko haidi being professionally competent oiba ethical oiba hai se kaino integrity leiba hai tune adubu knowledge leita taraga di integrity leiraga su kana deba aduga knowledge to leirai haraga su integrity leitara di kana di hai ne ba adu example to ne ba se dei piri se ko aduga integrity as an integrity leiba hai taraga di ethical su oiba professionally competent su oiba animak se leba ko animak se oiba hai se kaino integrity leiba hai se oidoi ne ba ai di ethical su oiba achum su taw bai tare ko haidi knowledge su leiba integrity su leiba animak se bo koina ka doga hara kanda being ethical and professionally competent oiba hai to haidoi ne shidaista being professionally competent ko being professionally competent and ethical hai se kaino hai taraga di integrity with knowledge ne ko integrity with knowledge without knowledge natte ko integrity with knowledge being professionally competent so oiba ethical so oiba sisibo koina integrity with knowledge hai adu dunida definitions degi upgrade line ni ko integrity je leidi leigadabani ko adu integrity sida knowledge option gadabani adu integrity da knowledge option taragade koina being ethical so oire ethics ki maram du su khange ko aduga kadawe ai isagi duty du su khange professionally competent so oire adu duni ko sida laise definitions ye gyan dar ni ko example me amam leiri atopa kadoba integrity di leiba ko integrity without knowledge ai tar integrity di leiba knowledge di leitaba ko or kanon knowledge ai skill hai so ai ko this can be skill knowledge is skill or so ai ko skill leitaba ko skill yan tar ni ko aduna example me amam like Ravan ko AQ Khan Hitler ko Mussolini tobacco industry moi jigsel oinama integrity di leitaba ko integrity di leitaba aduga kano di integrity di leitaba knowledge di yamna leiba mi ngantani ko adi Ravan ga se ko powerful di yam oiba adegi AQ Khan ga hai se Pakistan gi nuclear gi scientist ni ko ma se Hitler Mussolini ga hai se Italy gi dictator du ni ko adegi current affairs ta koi gi scam government gi government da thabak tawba IS officer adegi kano politician also ma'am jingena scam toriba kudamoina koigi fodder scam 2G spectrum scam ko adegi Harsat Mehta scam ko the coal scam ma'am tawidana ko adugo ma'am just example oina PBI ko sidesta haidi being ethical di oiba nati sorry being knowledgeable di oiba ko integrity di leiba but without ethics yauda bai tar integrity di leiraga without ethics di oiba adu taraga di kahaini
kanadredana ko hadi knowledge ethics su yaw da pot to di kanadredana aduduni ko ma hani sa so agoi gi masi se kari maram gi kanari no hana mana hangbani ko question sida hangi se kaino aina sigi example se piri aina sigi code se pirami se kaino code se kaino gi integrity gi su code phasaba ma oire ko si se edagi ethics ka professional competent oiba na chaka professionally kaino integrity leiba habisika kaino professionally competent or integrity leiba habisika su tam ama su link tawba yaba code ama oire ko this code is very important oiba code ama oire code se pirama matanda ai ga answer du su unique oire ni plus kadawa mayam na su id oza da yengi ba oza da su pam na ra ne ba ko aduga mana hangi se sigi explain taw khatana te hangs explain taw khatana te importance su hangi ba importance ko sigi importance ki part se piram da ba yaro importance ki part to mo hanang ge ba ko importance kari da importance oi ge ba sigi combination se kari da important oi ge ba why is it important I mean the professionally competent oiba professionally integrity leiba sijiga ethical oiba siga ani se punba je darkar le je kaigino haragadi ko professional yongo ai harake professional competence ai sina integrity to ni ko professional competence hai sina kadoga hara kanda kari pi doino ability to do work ability to perform a task ko professional competence hai sina kari pi diba adoga ethical oi ba sina kari pi diba ethics hai sina kari pi diba direction hai di achuba lambe tawgadaba photo direction do mana tak to direction natraga moral compass ko moral compass hai di chumila le habdo pi doine mana moral direction hai ta achuba lambe do mana tak pi doine ko to ensure that ability ngasagi masigi ability se kadoba is used for public goods to importance hai ba dune habedi kai no professional competence na kari pirani ability to perform tasks aduga ethics na kari pirani moral compass hadi achum lambe no tak pi dune mana example da ya haizara ke example da koi gi se yong ko si example hai jingai da koi gi for civil servant gi wena civil servant gi wena message important oi se kai gi na ya ke civil servant gi wena di for civil servant koi gi thabak tawa civil servant gi wena di kari da important for guiding message darkar le ani mak se darkar le kai no guiding discretionary power yung ko ethical oi ba se yam kanai kari gumba ai se id civil servant amagi duty di dum tawrani civil servant je duty full dum oirani ba IAS officer ma se example oina ai harake ba IAS officer working in gray area habadi yamna id kai haini hostile oiba environment hai tare ko law rule and regulation yamna leitaba adugumba mafam amada IAS officer se work tore ko maduda maze discretionary masagi oiba kanu haidi decision making ama tore ko dene law leitaba mafam dudadi law je fazana leitaba mafam dudadi mana id decision making se mayam am tawra ka dini dana ko madudo decision making se mayam am tawra ke hai taragadi
ma ethics ngak na sataba yaroi ethics aidi achuma randa phachana ma gi mo khanda da chumna leitaba yaroi wai ma khanda da ko aidi dutiful orine na gray area this law and order leitam pham da ethic kano dutiful orine ne ta pangtaw to yaroi ba aduna mando phajana thabak to ga tara ga di akoi gi kai haini discretionary kano da discretionary power da magi discretionary power da ethical oidaba yaroi civil servant ko di maksing asagi professional competent oibada di sigi pochi di leigrane ba mas sigi pochi di dum leirane ba IS officer mo oitara ga di masigi da mukta train taw deni na ko professional competent di orane ba but ethical haiba pochi ma yaw da tara ga di magi kai haini masigi IS officer se hai di gray area na thabak taw riba IS officer se thabak phajana tamba ngamoy ko adagi karigomba duty se maze kai dog hara kanda la na tawba duty se lal haloige duty mana tawba duty se sumna tawga hai tara gadi ethics na sumateng pangi ko ethical oi basina sumateng pangi adagi trust hai tare public trust will public trust mina junuk sibi asmain tawba se edi ethical oi ba mi jina hena nuk sibi aigi dutiful oi ni ha na dutiful duty da tawri ni ha na hanubi da Aadhaar card namak tabe yaro Aadhaar card adu taw tabe yaro Aadhaar card swa yaw daga di noi se supang phangoi hai all age pension do phangnaba image na uraba do hanubi do id sahi 70 cross tawraba all age phangwa yaraba mi sing do aina Aadhaar pro tabe yaro ethics kem yaw dabi do ko Aadhaar pro tabe yaro ai IS officer oirena Aadhaar swa yaw tabe yaro kain tawruba adi maduduna min sawning na boy do ne karigumba u taragadi noi Aadhaar gi kap te ba oire doi taragadi noi gi kano magala minaro noi gi ethical oi bai tare ko noi gi khangba mi magala minaro hayeng de gi all age pension do phangbe yar ni han all age pension do mai na pitho pi bana phatra ne Aadhaar pro kan yar rule illini na ko rule and regulation illini na tawbodo adusu adi civil servant amadadi yade dana adu ethical oiragadi adu do public trust so keni sini boko harisu ko example civil servant gi di silare example da amatang hajaramge kogi TN Sesan sije TN Sesan is a former chief electoral officer dun ko chief election commissioner dun ko election commission former ni maje afaba tabak tawada kano nangna bani Dr. APJ Abdul Kalam sibidi mayamna khangnara bani ko Abdul Kalam ko was ethical yam spiritual jam oi ko afaba wa ngangba afaba tabak tawada maming chatliba mi ni ko adagi kano Sesan idea ko gi kai metro man of India haraga khane ko se metro man metro Delhi metro ka se mana bibiram mani ko siguma example khara adi sigi kano se pi na integrity ga kari akoi gi kana ethical ga professional competency ga or kano ga koi gi integrity ga knowledge ka integrity with knowledge ka aide integrity is a professional competency ni ethical is a knowledge to knowledge ke part oi dini ko ani se lani na sika kari mali leni habado adu do khungbagi part ni ko second part ni se na sumaina second part se khumaganda conclusion do any part sidagi any part amagi quotes oigera ama oigera any part amadagi pbi ko du tawadabu quote se ani hum season abadi question amada phajade aduna quote ama khallo second part kidi ai quote se hapningi second part ki quote se oina adu quote se na conclusion da hapasu yai ka shu kai de ko aduga haurakpada koigi definition ni igera ko kadaba intro dana kamai iba khotpa adui matang duna hayeng tanarase sigi sida losalage smaina sigi format se da khumdoi ko khumbadi ko aduna yengasi sigi matung tarakpado haidi UPSC sigi question sa hayeng khumbangam bra yenge hayeng sigi masina daba topic atopa maga nainagini aduga nainaba nangbra yeng se smai so mathang topic se mathang torok se ko UPSC gi syllabus ki matung ina di oidoi ni ko se definition myam jin sa hana nainagi se
definition में हम table du sembiro angasi ki value ethics integrity ki definition sing se seme ko mathang adi adum ai hapsalake mathang ko adu gi definition में हम table ama sem to ga thammasi mawani gi moi gi relationship ki quotes kumba relationship to tak pa example kumba quotes kumba adu kumba to tongan na thammasi table ama sem to na ja ga na short note kumba macham sem to ga ko notes kumba adu kumba adudu semto thamaga hayen paikha naksala kana adudu khatane ba pa de se ko theory ekta pangpa pa le bi kana di ba kham pangpa pa le bi decision abam khangoi ba hayen paikha da hangai duna question ama question do kamai decision do no answer do kamai decision do no habu du di thi ba de yam wa ba ni ko adudu na answer do direct wa decision abi se wa practice tawrase ko season hayen pha do in ma le ba I wa khan da ko thank you so much for today have a great day